دوستان الان اردبیلیم. Ben الان Erdebil'im. Erdebil'de dumandı. Görünür bilese bakın. Hava dumandı. Havayı سرد اردبیل میچسبه واقعا. اینجا فقط کباب بزنی و یه ریتم عرق سگی میگم و چه کیفی میده. Üstüne basan kabağı var. Sen. Mest olasın. Be. چه طبیعتی، چه درختی، چه چراغی. تک و تنها توی این اتاق بی تو. بیا امشب دوباره به من بگو آره. به